khona ekhaya. Lemfaya. Sefire. Apana mukina nje. Hapo mali. Mukina nje lokumkwati kunozinyangeni Nkayi. Alright. Kunetwa. Kunetwa mahumuja. 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 Iyani kona umuntu spell. Awona limwezile sisi. Ya, rechiro ngono kona perfect. Oh, perfect. Shinani. Alright. Pasta. Tisipatende. Alright. Sandoka washaro. Kunokula toya nemishi. Mishi church. Ndapa kulawo nokala kutumba. Ugeto. Da geto. Alright. Ndima mani mani nokwa. Very. Iyo wani musha Nkayi. Alright. Ando macho Nkayi muno. Pano Dhehwa business center. Ati kuchitaurisa Oh. Pano ndo Dhehwa business center Nkayi. Asi nzvimbo yacho ino inonzi izinyangeni. Zvina kuti nzvimbo yanga iri nzvimbo yen'anga dzisingaitisa kuti nyangeni zvoreva kuti nyanga zvoreva kuti n'anga. Saka zvinobva zinyangeni. Yeah, nzvimbo yen'anga. Saka iwe unoparidza? Ndinoparidza ndiri mufundi. Une makore mangani? 26. Nevana? Mukadzi ndinaye. Saka chii chinyazoitika pano? Panapa nzvimbone kutombouya nechechi kuzama kuda kudzikisira crime rate. Nzvimbo vakomana vemapanga vanobayana nemapanga, inzvimbo yemhirizhonga inorwiwa. Saka chitouya wanatoti mune zvivindi mukaisa tende panapa kuparidza panapa paite, asi tiripo masati paitika kana dambudziko. Patone hondo zvekudai. Patina vanhu. Hando wamamisa. Hando rova. Inonzvimbo yehondo. Chumba wataura majigiviri. Right. Ngithi indawo le indawo embi kakhulu, indawo eyaziwa ngobudlwangu lokulwa lokuliswana lokugwazana ngesinqamu. So lapha size ngenkonzo ukuthi sike sizama ukwehlisa indaba yokulwa kwabantu lokulwisana. Kungafika ivangeli iyehlisa layo lalo ukuthi liyehlise ukulwisana kwabantu. So siyabonga nqalani libuye lisiza lapha lizokhuthaza lani ukuthi abantu beke ukugwazana bakhonza umlimo. So siyabonga sihlangana lo Minox lapha. Ezinyangeni. Ezokhulumisa indebele. Ukhona manje. Hayi siyabonga. Saka ingoti Parkerson ngabalisho ukuthi kana nguwaparidzira makangashoko kuti watuka utungamiri kai vatendi vako vechindevere. Alright. Vumani ngithi mina balaleli labantu benkosi silapha ezinyangeni esizama kumbe imvama kumbe esihamba ngakho lapha yikuthi abantu ke sibatshele ngoJesu ozayo masinyane ngenxa ukuthi umhlaba esiphila kiwo usasithandi usuphasalele usumi manzonzo. So sizama ukuthi silimukise abantu ngoba uJesu uyeza masinyane. Lapha abuya khona uzothatha wonke umuntu owenze kuphela intando yakhe. Abantu bengaphila santando bephambuka endleleni kaMlimi abayikudlidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. So ngilapha bathandekayo labalaleli ukulikhuthaza ngegama lenkosi yethu uJesu ubana kasiphileleni uJesu kusavuma lemzimba isahlangene andubana nxa isiza lathi sisindiswe umlimi asenzele kuhle alibusise balaleli labakhangeleyo siyabonga. Awunaka ungafisi ukuthi utawula lesi yakati okay. Karika chapter manje. Vumani ngilinike le verse uyacela umfowethu lapho ukuthi sifake le verse. Vumani ngilinike ivesi engilithandayo kakhulu elikhombayo ukuza kwesikhathi. Ungafunda evesini ngikaMateyo ngchapter 24, evesini ngelika 24 uyasho ukuthi ensukwini zokucina njengoba siphila ensukwini zokucina iveza izinto ezenzakalayo ensukwini zokucina kuzavela abantu abakhuluma izinto eziduhisayo leziphambanayo ngitsho labafundisi labaprofeti abezayo bakhulume
izinto eziphambana lezwi lenkosi ngoba lona ivesi nxa likhuluma kalikhulumi labantu abalutshwana kodwa likhuluma ngabantu abaningi abazavela ensukwini zokugcina. Uvesi 25 ebese sithina khangelani ngilitshelile ngaphambilina, yikho libona abantu sebegcwele yonke indawo, isihlahla lesihlahla, bakhona belentonga bayachumayela, bakhona balamagemenzi bayachumayela, bakhona bagqoka amasudu bayachumayela. Asizakwazi ukuthi oweqiniso ngophi wamanga ngophi, kodwa zwana ivesi liyathi ukuthi ensukwini zokugcina bazavela. Into evelayo into ebiveli ngekho, ebisiphomba ukuthutsha nje, ebesingani into ebiveli khona, kodwa akukho lokhu, into ezibuyayo zikhomba ukuza kwendodana. Ebese sitsho nxa ekhuluma umpostoli Phawuli uthi yena nxa konke lokhu sokusenzakala lulamani liphakamisele emakhandeni phezulu ngoba ukukhululwa kwenu sokusondele ukwedlula isikhathi elaqala ngaso ukukholwa. Umlimi alibusise. Hayi siyabonga Pastor Perfect. Pastor Perfect. Ngwela chinoze Mahumucha. Awura. Aweta boy. Ayiwa tinotenda.